OK, co z ľudia, ideme sa zahrať Scary Baboon. Scary Baboon. Scary Baboon. Takže jo. Ideme sa zahrať Scary Baboon. Aha, dobre, poďme. Oh, let's go, let's go, let's go. Come on. Come on, let's go. God, Oh, oh, as friends with you. Are you guys willing to be there, bro? Go. Guys, you're on a video right now. I'm recording. Go. What the wiki? What the wiki? I go. Oh, Dio. Do we go down? What the fuck? Go down. Yo. Press down the button. I don't wanna die. I'm right now recording. Right now I'm recording. Everyone. I need lower down my volume. Yo. Little weed. Fuck. No idź! On idzie za... Ha, luck. Okej, weźmy. Drogi ci. Woohoo! Diving! Anybody want it? Let's go do this. Oh, great diving! Anybody want it? You Come can on, Jack. Anybody want this free diamond? Fit Lopta. pretty fucking These are monsters. Oh my god, go to attack with this. Drogi ci. Yo. Oni sa len tak vypla... Light skin too. I'm black and I'm light skin. Okej, bro. Ain't nobody gonna stop me except for Creepy Baboon now. I mean, Aj. ain't no one gonna stop me except for Je to ten ako naspidovaný, ja sa ho bojím pomôcť. Let me get at it. Wow. Oh, holy shit. No! Oh, shit. my god. Bro, why you pushing? Modrý. Bro, get off the map!
I'm a legend. I'm a Tanner. red. I my like you. It's my teammate. Prenasledujem tohto typka. Tam šiel, tam šiel. Ja som ho stratil. Daj niečo. I'm targeting you. How did that get? Hey, can you be teammate? Can you be teammate? Stop shooting. There's 4 people here. Oh yeah, you guys are dead. Yeah, you guys are dead. Wanna go first? Yo, stop, stop. Go get here. Move. The cameras are not moving. Oh, move. I don't have. Oh shit. Coke to a Coke. But they're not. Oh no. Nie, ja zdochniem. Nie, ja to zasypał. Okay, good. Oh, I'm. Okay, guys, máme štvorček. Yo, I got the kill. I got. No, please. Got juked. Yo, I found another person. Come to the top. Come to the top. I found him. Jeez, in a second. Come here, buddy. Got juked. No, you're not gonna win. Yes, you got the kill. Let's go. Let's try to get the balloons out there. That's the But Get over here, guys. oh shit. My bad, I got stuck. These are keychains. These are keychains and they're still here. No one there. What the milk does? Mama! Wait, Like a little candy. It's like a little candy. Meow! It's like. Fine time. Hi. I'll cook you. Wait, can I just snap the monsters? Okay. Vzduch čistý. Nikdo tam nebýva. Ideme. Let's go, come on. Kámo, som tu sám, WTF, niekedy tu je milión ľudí v týchto pool rooms.
OK. Vzduch čistý. Tak teraz som sa zľakol. Tam bolo niečo. A niečo prebehlo. Kámo, toto je hrozné. Go to the way where the pool room is, because I'm literally basically there. Huh? I see you! Hi. Yo, it's the guy from Fortnite! Don't trick me, for no fucking reason at all. Yo, guys. Someone's gotta stay up there. You fat dummy. Oh, shit, you got chicks, I saw that. You died! I got pushed off by someone. I don't know how. Oh, I got glitched onto it, but that works. Wanna go to the pool rooms? Nah, cones don't work anymore. Barely. No, come back here. Just don't die. Yo, guys, go to the pool rooms. OK, no tak aby ste vedeli, tak teraz sme v backroom s mojim kamarátom. To je všetko, bye bye. First try. Parkour. No jo. Počkej, pozri. Pozeraj. Fúha, frajer. Dobra, poď. Ideme. Počkej, nebude. Kde si? Do tohto smeru, či? Kam? Takto, áno, poď. Teraz ho nájdeme a takú bombu mu dáme. Išiel takto. Dáme. Čum. To je vysoký debil. Pomoc! Maťo, kam bežíš? Dorici, proč taký rýchly? Daddy. Dorici, Maťo. Kámo, dvakrát za sebou som zdechol, no nič, ideme počítať, že koľkokrát ešte zdochnem a ak to bude nad 10, tak toto video končí. To je sprostý hajzel. Taký pomalý. Kámo. Bojí sa. Ide preč. Kde? Tam je. Tam je. Počkej, ak pôjde po tebe, správ toto, pozri. Lebo nedotýkaš sa zeme, tak po tebe nepôjde. Okno. Je mačka. A mačka niekde zmizla. Jaká mačka? Je mačka, doma. Aj. Kámo, poď. Poď, musíme nájsť miesto na spanie. Miesto na spanie musíme nájsť, poď. Práve sedím. Tam je. Do piče, on sem ide. Ten kokot sem. To ti. Pomoc. Poď sem, veď na stenu. Máte, čo zabijem, bro.
I know it was a shit. I'm yellow, black and rich. I even don't get mad. I'm yellow, black and rich. Engels kommt. Bitch. Ješ zle. Dozadu. Počkaj. Zostaň tam, kde si. Aha, tu je. Jak to, že sa teleportuje? Čo robí, vole? No, prežil. Ne, tu som. Okej, bro. Čo robíš zase? Ale tak to musíš na iné miesto naspäť, to je zlé miesto. Tak poďme tam. Počkej, poďme tam, kde on býva. Počkej, poznám cestu presne, poďme. Tá ja ináč. Počkaj. Musím si dať kryt. Ne kryt. Veď. Ty čo, počkaj. Makipela. Kamo, co děláš? Strekám ti do ucha nějaký farebný sprej. Čo ja viem, iba balóniky tu sú. Pozri, balóniky iba. Poď takto, pozri. Tu takto presne býva. V týchto creepy runkách. Syný húsa pomoc taskaní. Papa, ratatatata, stridlej papa. Tu takto prišiel z minula. Jo, Tu sme boli, tu sme mu začali utekať. jo, Tak tu sa poďme vyspať. jo. Musíme sa tuto vyspať. Do takto rohu, poď. A teraz tam spredu tak rýchlo bude. Počkaj. Ja. Ty debil, to si nemal robiť. Čo? Proč si ju vyhodil von oknom, to... Joj. Otravujem. Počkaj. Ticho. Skoro som spadol z postele. Hlavne tíško. Varila s masívnymi očami. To mi zajtra v škole veriť nebudú, co? OK, no. Chorá gorila s veľkými očami ma tu lízol. Ja sa ale bojím, že čo, keď príde stadiaľ to, počkaj, ja idem kontrolovať okolie. Ja teraz nechcem spať. Fuj to spať. Bojka. Ani ty nespí. Ja sa teraz nebojím, len mám plné energie. Bojíš. Pič, tam je do piče, sám poď. Kde? Tam. Ideme za ním. Tu prešiel. Kde je? Tu bol, ty tam bol. Tu som. Točil doľava, alebo Tiško. tam je. Kaj! Poď sem, daddy. To piče, on ho počul. On reaguje na zvuk. To je nové. Jej! Gej, ty geňo. Poď sem, ty gej. Do ryti, už som ide. Do ryti. To tam, jak sme spali, ten nás nenajde. Najde do piče. Do ryti, mačo. Počkaj. Počkej, šprintujem asi naspäť. Domov, počkej. Nie, ideš na spawn smerom. No veď, dom.
to je až moc safe na to, aby to bol domov. Ja tu máme doma. A jo, som doma. Tam sme doma. Tam si žijeme spolu. Do ryti! Ale som ťa zavrieť, kurva. Aha, tam je. Ja som zjebol. Ty idiot. Ty idiot. Ty idiot dlhý. To je idiot blbý. To je idiot dlhý a blbý. Kam šiel? Počkaj, už niekde. Tuto. A oni toto nie je až tak safe. Pane, nemá byť. Ja vás, tak no. Niekde, kde sa spálne. Poďme takto do týchto rooms, lebo tu je skoro vždycky. Tak Preto vždycky tu- tu je, ale tu sa nespamnú. Nevedíš, vždycky Aha, tu je. Takže tu je najväčšie. Ja mám sprej na oči, toto streknem tak do očí, že sa dosera. Kde sú tí ostatní? Videl som troch. Ja som tu videl dvoch iba. Myslím, na publiku som videl troch hneď na spavne. To asi záleží od toho, koľko je tu hráčov, ne? Nemám takže akože celkom chore, že tu vidíme iba jedného furt. Tu sme spali minulé, tu niekde. Jo, niekde tu. Ja spám tam taký ten tenký kútik. Aha, tu je spawn. Ja, poď sa, to bolo... Prečo ma ten spawn prenasleduje? Volaj na dedu. A vtedy na Gerala. Dobre. Tak. Ale môže byť ešte tu, takto asi. Viem, že bol niekde v týchto uličkách. A to je on. Áno, Daddy. Daddy, ty si taký good boy. Daddy. Jo, mám záložný plán, pozeraj sa. Ak som náhodou príde, tak toto urobíme. Hopa. Á! Chod tam do toho kúta. Počkaj, idem scrollovať TikTok. Neščum na TikTok takto v nociach. A ja idem spať. Pekne. Kam jazdím? Ahoj. Jajaj. Co pozeráš? OK, takže video je u konca. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber. Tuto sme už potom len spali, takže to už nič také není. No a len tak sa ospravedlňujem za chyby alebo opozené zvuky v tomto videu. Fakt, že CapCut mi fakt, že úplne že drbol vo strede strihania, takže no. Dobre, čaute.